Pre upotrebe detaljno proučiti video. U slučaju prekomjernog izliva ljubavi na mozak, posavjetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom ako do sada nisu otišli da rade za Nemačku. Dobar dan. Moje ime je Dr. Lavio. Koliko posjedite veliki biceps ili ste možda materijalno obezbeđeni, molim vas da isključite ovaj video. Popijete po koji protein i odradite još po koji seriju za ovaj video. Ne odnosim vas. Sad kad smo nasamo, ne brinite. Neću se ja sažaljevati jer vi to sasvim dovoljno dobro radite. Već počinjemo sa konkretnim stvarima. Sigurno ste se više puta našli u situaciji kada ste mogli, a niste hteli. Ili bolje reći, mogli, a niste smeli da priđete i kažete ćao, sve će biti slava. Srce moje biti na dlanu dao. I postoje još mnogo kliše rečenicama koje bi ti sigurno strali i to te neće izdvojiti od drugih. Morate mudro povlačiti svaki potez, kao u šahovskoj partiji, jer život to jeste. Osvojiti kraljicu more pijuna, a usput prošetati i ne izgubiti konja. Jeste vaša svrha. Šta vas kuša da probate? Nekih 2 do 3 hiljade dinara, u kojoj je uključena večera, bioskop i eventualno niskobudžetni kolač. Svaki moj savjet težite da posmatrate optimistički, jer bolje je jedna moja dezinformacija nego vaša redovna masturbacija.